Traditional programming tu kita tulis semua rules dengan jelas. Contoh sistem gaji tadi, kita kena tulis jika basic salary, tambah allowance, tolak KWSP. Ya, betul tu. Saya memang tulis macam tu. Jadi komputer ikut arahan je, tak boleh buat keputusan sendiri. Macam mana machine learning berbeza? ML tak perlu kita tulis rules, kita bagi data je. Contoh email spam filter, dalam traditional, kena tulis jika ada perkataan win money spam. Tapi spammer selalu tukar perkataan kan? Win cash, get rich, macam-macam. Tepat, mustahil nak tulis semua rules. Dalam ML, kita bagi contoh email yang spam dan yang bukan. Lepas tu, sistem cari sendiri pattern. Ya, dia belajar sendiri ciri-ciri spam dari data yang kita bagi. Jadi beza utama dia apa? Traditional, rules ditulis oleh programmer. ML, rules dipelajari dari data. Traditional